Hello Muntinaum, Namite Hozausi, Limna Kahine Kinunchule, Tunihol Hazing, Nisim Somnani, Sangni Le Somni Langadin Zong, Tuso Tum Sum Hop Pondona, Nakitawiti. Ahung Lungding, August Nisim Somlatum, Zinkani Densigia Kipet, Lamka Football Ground, Hengtam Lamka Muna, and LAHKHOM Nakin Gunum Dingahi. Patkot Hona Taunachu, Reverend T. Lelzaginin, and aiding a hin. Kin ki mansunga taunalam kaiding hot sa ahile. Meros, upatil khotang, chingai lun, an lang chinthang, pi mami gangte, Reverend Manglal to, upa zilian khoson hiding a hiwi. Chule praise and worship hi, RFF team hon, lalampanga alam kaidi wahi. Kingun khumkhana, Captain Melsom Dongzeli in an aiding a hi. Hichi an ngol tau khom na kingun hi, mi pizo sin gel khon neita. Atam theipen thon lowa pangsi dingin, Meros event convener in tip na abolin a hi. Chule hichikin gun hi tau khom na nezing kiloi khom na chum somle ni ho kitu khoma abolding wa hi. Hichi an ngol tau khom na apang ding zo sin. Bora dip ti chu se akipo che diwahin. Patin masanga chonsen ngai dam thum na le. Gamle nam dam na ding le. Nam pilung tup ki vai hom na tum ho mangcha. Tau na aman diwahi. Pachi sa nisagi sung fasting prayer. Murwai pei Nehemiah prayer mountain na anaman zo nungu vakuna. Miss Mirosin. Patina kun vision anamuzala ki go ngahi tienzong aseso vinahi. Achisa February nisim somna tumakuna Manipula President rule akikoza kepet tingnoi kiloi khomna chumakun keder zaguble somnga wal akimantan chole meithal meilo jat chum sang thumle zakhatle som thumle liwal madoin anum taitin official report kharin Monday ni chun asejinahi Central government in tumasang chun Manipula President rule khove February nisim somna thum sangni le somni lugup chanadin anasu saube nahi Manipula President rule hi laguma hitan hichisunga hin security force Manipur police Central Armed Police Forces Assam Rifle ITBP le Indian Army hon thingnoi kiloi khomna chum somni langa akunin keder jagup le somgup langa wal amando tawin chule mithal mancha sangthum le zakhat le somthum le li anungla do tawi ageti nahi Official report in atalang na atsun, meter aginung mu hola, sang ni le somthum na nga hi, paicham may le ting nui hoa ku na hin, chule meter sang ka le som ku le ku hi, ting lang gama pansa, ting nui kiloi khom na chum hoa ku na hi ati. Ting nui zagup le som gup la nga kimando hola, mi som la ku bu hi, ting langa pansa, ting nui kiloi khom na hoa ku na hi. Hichi ho chua hi le UKLF ni, UKN nga, KNFP li, UKRN ni, CKML li, ZUF khat le, MNRF khat hi. Adang ho chua hi le, phaicham ting nui ho ngan, KCP taibu ngan ba som ni la segi, KCP ngan ba ni, KCP no yon som li le gup, KCP PWZ zani le gup, KCP City Meitei som ni la ni, KCP MC som la ni, KCP Nongdun Khomba som la thum, KCP MFL som ni le ku, RPF hilo le PLF som nga le segi, Pripak Pro som gup la khat, Pripak som ni la li, UPPK som la ku, Pripak Red Army khat, Koiring lit UNLF som la nga, Pambay lit UNLF som thum la khat, KYKR som thum la git, Soripa som le, NRFM som la nga ho hi. Ting la nga pansa, ting nui ho hin, Manipula kuna stit khat sim doa, atuma ke vai hop na adalwa hin, alangkana phaicham pansa, may le ting nui ho hin, Sovereign Nation adalwa he kiti, official to suin atalang be na chun, hichi ting nui ki man ho hi, kes chum zia, stit sung mun chumakun man a hiu veti. Manipur State Commission for Scheduled Tribe MSCST Chairperson Dingin Jani Chun Manipur Government in Hungyo Warsong IS2 Ngansi na anapita na hi Governor Mina Anurag Baspai Additional Chief Secretary TAN Hills Government of Manipur in THUSOH na Chun Hungyo Warsang hin Tule tua panmun atu zing laibana MSCST Chairperson hi na zong atu dinga hiati Heti khatsu tu masanga Tribal Youth Council Manipur hon. Pat sota MSCST Chairperson panmun ong chu.
akin theilama government in appoint abol loidia ngehna anane wahi Rajya Sabha in Monday ni chun Manipur Appropriate Bill sangni le somni langa le The Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill sangni le somni langa chu velvet na tha nei din bill te ni chu ahin nung pi uvi aketi na hi tu laita hi opposition party hon Bihar Special Intensive Revision SIR thua ki phinna na sata achil ha pi laita wa hi Bill te ni to kisya kinil na jong phachom khat anei uvi na hi Bill te ni to kisen kinil na jong phachom khat anei uvi na hi The Manipur Appropriation Bill hin the Consolidated Fund of the State of Manipur for Services of the Financial Year sangni le somni langa le somni ru ma ko na payment tham khat bol theina ding tha pi a hi The Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill sangni le somni langa hin a hi le GST Council in Patsana nei ho implement a bolding a good hin Hichichun Manipur Goods and Services Tax Amendment Ordinance sangni le somdi langa a helding ti a hi Opposition MP Jania Election Commission Headquarter Maya kiphinani ha chu lam kala khamla tin tang a hi wang win Hichibil te ni thu Rajya Sabha a ki seipe laita chu agalam uve akiti nahi Opposition MP hon Rajya Sabha Leader of Opposition Mallikarjun Kharge chu tu sei na phat pe hi na din angya uvin chule tu pe na Bihara chilha SIR delo na in slogan zong anasam uvin nahi Manipur to kimena bill te ni chu ania money bill hin voice vote a Lok Sabha in velvet na tha nei din Rajya Sabha in ahin nung pi uvin nahi Ahung lung ding August nisim som langania India Independent Day ki manading to kisya mai heiting noi ki loi khom na chum group in boycott bowling in jani chun aphong do owina hi hejini khole hin state pumpi jingka lang ni den khana kuna nilha lang ni den 6:30 chen total shutdown ding in chong aphong do owina hi mai heiting noi gum ho chu coordination committee korkom tia ki loi khoma hi win mi pin hejini kho hi chamhlat ni kho hilowa black dia aman zo devin ngehna anayovin chule insuna punwam khaiche ding in jang tupi anayovin hi korkoma mail heiting noi gum ho chu a hi le Kangleipa Communist Party KCP Kangleiaur Kanbalu KYKL People Revolutionary Party of Kangleipak Pripak Pro Revolutionary People Front RPF le United National Liberation Front UNLF ho chenga hi wi Kolkom bana thingnoi kiloi khom na dangni Socialist Revolutionary Party Soripa le National Revolutionary Front of Manipur NRFM in jong Independent Day boycott vasanin August nisim som nangani khole state sung pungka som le ni sung ban ako vinahi Border fencing kisim le free movement regime FMR kila do dailo nazin United Naga Council UNC le Naga Namsung kiloi khom na lam kai hon Monday ni chun senapati muna ke ho khom na an neuvin mabana panla ding dan thu an sei khom win hi UNC makai na Naga kiloi khom na chum lam kai ho chun kithulu na izar ham kha jong an sei mu win hi heji chu a hi le ahung lung ding ni som langa sunga FMR le border fencing to keseya lunglei lo wat sana kiphin na za chum chilha ding tan ho phon don nei ding ti a hi Nagalam kai ho ke ho khom na achun sarkarin naga ho nge na le thu se angai kho lo jin sarkarin angai kho theina dinga to gun khat bol apoi mo dan an se ovin kiphin na chum chilhading ho phun don nei din kinup tu na an nei zuvin hi ahung lung ding ni kho ho adinga All Naga Student Association Manipur Naga Women Union le Naga mipi ho jong ki gongsa aum na ding ovin UNC tu pi anezina hi Hethei khat chu UNC le Naga kiloi khom na chum hon July ni sim som ni nia chun THUSOH ana bolovin ni som ni sunga border fencing kisim nga sading le FMR kila do jong nungum sakit na dinga Ministry of External Affairs hinga ultimatum anapi wahetai ni som ni anate pi uchu Janya ake chai tolanin Naga kiloi khom na ho chun ke ho khom na an nei kiruwa maban pan lading da na sei khom wa hi UNC in jani THUSOH bol na wachun FMR le border fencing to keseya Naga kiloi khom na hon deilu na THUSOH chum jong anabol tawin kiphin na chum jong anachil ha hetan Naga ho kiphin na chu na sa akoi puitin alung lei lo na ophong win hi
Free education kiti to kisaya chi theina ding in jani chun a chi sani hu chun ke so Bangalore lin THUSOH an nezuvin hi ho to kisaya mi pi ki chi thei ding in asayovin a hei ke so Bangalore THUSOH in asay na chun main sim thum sang ni le somne thuma kipat gale turin eilun khum parovin Simla izar ham khad le Simla izar ham khad hi lekha sim na boiza aban sim zom theilo tam tayom tawin nam pidia wangse na khat cho hetayati wangse na chunga wang pharum ta ti de ham free education ti chu manbeza thim sin nei theidin kon ahong ke hangjingin ei honjong izo novin boina umlowa sim theijong yumovin ki paum ta hi hinla wangse rum ta in mi izar ham kharin khulto na ima bolovin achi ziovin a hi le Free education ki teacher ana free lo na zong aumzin boina bana boina son ikimai tu piziu hi phamo asa dano KSO Bangalore THUSOH chun asajin chule mabana ki chi theina din KSO Bangalore in zuidia pha asa phe ahin talang wina hi hi ho zo hi le gamdang lekha simdi hi le ikalso na ding mona ki LAHKHOM na cookie student organization aum lo ki khuldo masa ding chule ki pilu na zong bolte ding a hi aban le college a hi lo le university ikai na di chu itabong hina ikai na ding mona KSO ho ki do ding a hi hi college chu UGC het pi noya hinam a hi lo le NASC accreditation izat ki pi hamjong ikai masanga het chit masadia hi hi NASC hi college hoilo het na hin UGC a hi le India sunga college a hi lo le university ki khumlu na sarkar het pi na hi class 10 le 12 sim di honjong ikai na di themjil na inchu ipinui za ham ki khuldo de a hi hi ibola ki se hameti le themjil na sarkar in a het pi lo tamji a hi in lang KSO a ki pat hong di hi zong le ichi na di KSO khupi ba kai het sana nei dia tim le het sa hewi themjil na ding mun chu amuna KSO in a phat sa lo le ikigu te lo diu mundang zo ki holding a hi amun izu te wa boina itu kha lew KSO in aki boi pi lo le no mo isa lo di wa hi achunga ki se ho boina tu sa jong anomin khonung le boina ki pat ki dal se theina dinga avela het sa na KSO Bangalore in ahin nei ki rahi Manipura Naga People Front NPF MLA Awangbo Niumai Khasim Wasum Lesio Ke Single Independent MLA J Kumar Sain Monday Nichun Manipur Governor Ajay Kumar Bala anake mupiu vinahi MLA Hodson Governor hinga free movement regime le border fencing thua Naga mipi dinmun agata langovin UNC Makai Noisa kipina chilhading thuzong asai khomowi akiti nahi FMR le border fencing thua boina imacha umlova athu seila ahi theina dinga governor in panala ding in jong ngehna anizuvinahi World Human Rights Organization Northeast Regional General Secretary Pu Chunlal Pol Kipgenin India President Nulun Murmu hinga jani khuchun Northeast Gamke adia Manipula tuletua ngaichat point moho tichu hospital school homeless shelter old age home chule orphanage home ho sa hina din nge na lekha anathodina hi tu suina seina chun Manipur gamsunga gale turin atokha ganthi ha sahoding gyal khona zala President Nun lung ahin gyal thema nge na anei ho subulhit hi theite na din WHRO Northeast Region in tip na anein ama mo po na phatsunga kinep na beibonga hin khomang asa nga simhon hin kho ki khel na le kinep na tha anei theina diwa India President Murmu in panna sata ahin lading adeisa danjong THUSOH chun atalangin a hi Manipur gamsunga kokile meile ki boina asama kun thadoin pi Manipur mina phaisunga meile ho to chamthu se anakal sungo chungthu hi tu laita nasata igam sungo kokile meile ho ke holimna ahijing na lain abangchun apa chaloy omin aji chu galmi hi jongle chamna thu choya chi ahi we atiwin hinla amo hin igan theinaule ichungowa thilso ho laina na aneilo tijing the ahi tiloi jong aum kidin alangkhan in puzoni pawboy thu sei ma hile
Ithil phobol chunga zong moltum kine the a hin thil zo si hi aphat amun to akitua ngain eiman apha igel zo si chu nampia dia apha an hi di zilo zong mu the hi alangkhan in hi chi TIM kiti ho malazi in asam gam sunga cheng ka pau tho ka zong anasu boi phatan hi ti hi je chun asam gam sunga lamkai kokin pi hausa upa mi pi le esu ho pan la nazalin ke ho khom no poi mo ta kha an niun hichia ke thulu naw chu a hi le supi ho cheng chun kukin pi asam hi nga salama sa diwa kilul na annei dano thusu ki mu chun asain chule asam gam sunga koki cha te ka ki buina le ki bung khan na loading adei sa dano asayun mihim khari na zala su hilna chunga inam chon dan dung zuya mala na nei ding angai dan le hi chun namka kilung khat na ahil hut ding a hi dan jong thusu chun asai na hi alangkhan in thadowin pi asam kiti kiloi khom na min khat mimbung khosung hosapu mina kun thusu hung ki bolin asai ki na chun social media hoa thu ki sei hoa kun ki mudung zuin jani simpani ni sim som la khat thajing sang ni le som ni langa ni khwa sung pizang community hall how long muna klo kuki eso group asam le kukin pi asam ki thulu na chun khomun num hosa gb le tidh le tik su hila nei lo Thadolam kai ho salam sa sa dinga thupi anume ki ti chu thadonam dinga kinoi sinalin pena hin thula lo hi chule tu nya song pi jang muna ku ki ho ke ho khom na thado ho sa le khuchaga kalsu ho zo si am ho nup na kalsu a hi puwin hunama gamwa hon ho sapa insu na mi pachi azaw dinga thupi ki bol ki cha ja ga kalsu wa hin thadonam thalenga ku ki ho kin gu na kalsu wa hi puitin su thing na le hilchin ahung ki ni yati hedi khachu koki kiloi khom na hin imati in thadonam mi te ake pangkha pun ahung lung ding phat hole imati azong ke pomlo ding a hi tin avela ahung ki phong do kin na hi hitia thadonam sunga adia nomei chapang le milham ho su ki cha na koki kiloi khom hoa kun thusu ki bol hi anga di win jong tip na aneu na hi tukal asam koki su group KIAKSU chule koki mina kiloi khom na dang zo sin thadonam mi te chunga avela hunama thila hin bol ki ta lo diwin tipna akinizin izam tia hi chi hi anga lo leo sarkar hi nga india dan pidung zuya thulu na kinei ding justice muna dinga pankila jing dinga hi tin thadoin pi asama ku jani kho kokin pi asam le hausa upa chule mi pi kiloi khom na in thulu na anei naw to kiseya thusu ki bol chun asei na hi alangkhan in mimbung khumina kun gangbura sirido ngulsil homina su thing na lekha kimon asaina chun august ni sim gup sang ni le som ni langa nya hung thu su Mr. Jang Lun Sillo Manipur Infarkhopia achi na chungchang thu hi mimbum hosa le simang ba chong happy na kanei pu vetin su thing na thu su jong a hin neu na hi alangkhan ni hinchi thu su hi sim thu ham a hi lo le aki sei lam kai ho kun mo ham ti wang chu het chira hinai pun hin la na sata a social media hong viral mama chu hitai tuni khwa dinga tu su la khom chom chom phon do na hi nei thiu hi chen chu hitan ti